Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwese mukurikiye uyu muyoboro wa YouTube witwa Imbere TV. Bakunzi bacu tubazaniye amakuru ku buryo burambuye. N'amakuru yose agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaje tubabwire ko wahoze ari perezida w'igihugu cya Kongo Kinshasa Joseph Kabila bamwambuye ubudahangarwa bwose. Magingangaya akaba agiye gutangira gukurikiranwa mu nkiko, bamufata bakamukatira urwo gupfa bitewe no gufasha inyeshyamba za M23 ndetse n'ibyo Kongo Kinshasa ivuga yuko afatanya n'igihugu cy'u Rwanda. Turaje tubaramburire by'iyo nkuru, turababwira yuko wahoze ari minisitiri wa mine n'umugore we muri Kongo baburiwe irengero. Turaza kubabwira muri aya makuru kandi ko magingangaya iyi nkuru igezweho muri aka karere k'ibiyaga bigari nuko General Salim Saleh ni umuvandimwe wa perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yiyemeje gushyira ku murongo General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa perezida Museveni. Muri aya makuru kandi turaza no kubabwira ko umuyaga wa politike muri Tanzania ukomeje kujegeza cyane perezida w'iki gihugu cya Tanzania bamwita Mama Samia Suluhu Hassan. Bahaye ikaze ku buryo burambuye aya makuru ndetse n'ayandi yose ugiye kuyakurikira aka kanya. Wajya munsi y'video kuri umuyoboro witwa Imbere TV maze ugakanda subscribe ukajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu bya buri kanya. Nimunyemerera amakuru nyahere kwino nkuru ivuga ko Joseph Kabila bwamambuye ubudahangarwa, ubu none akaba agiye gutangira gukurikiranwa mu nkiko maze bakabaza mukatira n'igihano cyo gupfa, dore ko yakatiwe n'urukiko bitewe no gufatanya n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Sena ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane yambuye ubudahangarwa Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu, inatanga uburenganzira bw'uko akurikiranwa mu nkiko. Umwanzuro wambura Joseph Kabila Kabange ubudahangarwa nk'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko watowe n'abasenateri 88, batatu bahisemo kwifata mu gihe batanu bonyine aribo bawurwanyije. Maginganga Joseph Kabila Kabange nk'uwayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asanzwe ari umusenateri ubuzima bwe bwose. Kwa kane Sena yari yamutumijeho kugira ngo atange ibisobanuro ku byaha aregwa, gusa yaba we cyangwa abamuhagarariye nta numwe wigeze agaragara ahakorera inteko ishinga amategeko by'umwihariko iba hariya i Kinshasa. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwaherukaga gusaba Sena ya kiriya gihugu kumwambura ubudahangarwa yari afite kugira ngo rubone uko bamukurikiranaho ibyaha bitandukanye rumurega, birimo kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi, ubugambanyi ndetse no kuba mu mutwe ukora ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. N'ibyaha bifitanye isano n'ibirego ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze igihe bumurega by'uko akorana ndetse akaba ashyigikiye ihuriro AFC ribarizwamo umutwe wa M23. Ibyaha aregwa byafashe indi ntera mu ntangiriro z'uku kwezi ubwo hatangazwaga amakuru yavugaga ko ari mu mujyi wa Goma kuri ubu ugenzurwa na M23, ndetse ibinyamakuru bikaba byari byavuze yuko ngo yageze i Goma aciye mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe nibwo Minisiteri y'Ubutabera ya Kongo yahise itangaza ko igomba kumukurikirana mu nkiko ndetse inategeka ko imitungo ye yose ifatirwa. Icyo gihe kandi Minisiteri y'Umutekano imbere muri Kongo yo yahise itangaza ko ihagaritse mu gihugu hose ibikorwa by'ishyaka rye rya PPRD. Mu yandi makuru k'abakunzi bacu twari tukubwiye ko magingangaya muri Kongo Kinshasa wahoze ari minisitiri wa mine ndetse we n'umugore we baburiwe irengero. Byagenze bite bakunzi bacu kugira ngo uyu mu minisitiri aburirwe irengero ndetse n'umugore wiwe? Wahoze ari minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa Kongo Martin Kabwelulo n'umugore we wahoze ari umudepite Yvonne Mwepu baburiwe irengero kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu i Kinshasa nk'uko ihuriro FCC ry'amashyaka ashyigikiye wahoze ari perezida Joseph Kabila rwatangaje kuri uyu wa kane. Nk'uko byatangajwe na FCC, abantu bitwaje imbunda bagera kuri 40 bavuze ko ari abashinzwe ubutasi binjiye mu rugo rw'uwo muryango mu gace ka Makampanye ahagana mu masaha y'isa 9 ku isaha yaho, bamujyana ahantu hatazwi. Amatelefoni yabo ntabasha gucamo kuva icyo gihe nk'uko iyi nkuru dukesha Actualite.cd ikomeza ibivuga. Raymond Chibanda wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo akaba n'umuyobozi mukuru wa FCC mu nyandiko yoherereje abanyamakuru yagize ati FCC yamaganye ubushimusi kandi isaba kurekura Honorable Martin Kabwelulo n'umugore we bidatinze. FCC yabyise igikorwa cy'iterabwoba cya leta
ariko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abategetsi ba Kongo ntibigeze basubiza ibyo birego. Martin Kabweruru, imyaka 78 y'amavuko, yagizwe minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku buyobozi bwa Perezida Joseph Kabila mu mwaka 2007. Umugore wa Yvonne Mwepu nawe yabaye mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru bakunzi bacu areba aka karere k'ibiyaga bigari, reka tubabwire ko General Salim Saleh yiyemeje gushyira ku murongo General Muhoozi Kainerugaba, umugabo w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Murumuna wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, General Rtd Caleb Akandwanaho uzwi nka Salim Saleh, yatangaje ko agomba gushyira ku murongo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba. Isezerano General Salim Saleh usanzwe ari umujyanama wa Perezida Museveni yahaye intumwa y'umuryango umwe bw'Uburayi mu nama iheruka kumuhuriza nazo mu gace bita Iguru. Ni nyuma y'uko Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa Perezida wa Uganda amaze igihe yandika ku rubuga rwe rwa X ubutumwa butavugwaho rumwe, ndetse benshi bagatangira kumwikoma. No butumwa burimo ubwo General yanditse ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu ubwo zirantumwa zasuraga ibiro by'ishyaka National Unity Platform NUP rikuriwe n'umunyapolitike Robert Kyagulanyi Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Uganda. Icyo gihe yavuze ko ibyakozwe n'abari abadiplomate ari umuvuno mbere yo kuburira ambasade y'umuryango umwe bw'Uburayi i Kampala ko iri gukina n'umuriro. Mu bundi butumwa Muhoozi yagize ati bose twabamenye, by'umwihariko uwahanye umukono na Kabobi. Ambasaderi w'umuryango umwe bw'Uburayi muri Uganda bamwita Jean Sadek ubwo yahuraga na General Salim Saleh yamubwiye ko ubutumwa bwa General Muhoozi Kainerugaba bwaciye igikuba mu badiplomate buriya muryango ku buryo bose bafite ubwoba ku mutekano wabo. Ati yadukangishije ko azatujyana mu ndake ye, ntituzi icyo abamushyigikiye bashobora kudukorera. General Salim Saleh yahumurije uriya mudiplomate amwizeza ko we na bagenzi be nta kibi Muhoozi azabakorera, ndetse anamwizeza ko agomba kumushyira ku murongo. Ati CDF General Muhoozi uriya mutipe ni umugabo utangaje, niwe mugabo mukuru w'ingabo wenyine udaturuka mu gisirikare cya kera cya Uganda UNR cyangwa NRA. Uwe ni umusaruro wa UPDF yashinzwe nyuma y'umwaka w'1995. Ni umujenzi cyangwa urubyiruko, tuzamubashyirira ku murongo. General Saleh yunzemo ko Muhoozi yanigeze kwibasira umuryango wa Human Rights Watch, gusa ibyo avuga ko bikaba atari ibintu bikaze. Uyu muvandimwe wa Museveni yasabye abadiplomate b'Abanyaburayi gufata ibitangazwa na General Kainerugaba nk'ibitekerezo bye bwite bidafite aho bihuriye na guverinoma ya Uganda. Amakuru avuga ko bari abadiplomate baburiye General Salim Saleh ko ibyo General Kainerugaba avuga kuba bivugwa n'umusirikare uri ku rwego nk'urwe bishobora gusiga icyasha Uganda, bikaba byagira ingaruka ku mubano n'ishoramari ryabyo n'ibindi bihugu. N'amakuru ukomeje gukurikira kuri umuyoboro wacu bita Imbere TV. Ni munyemerere aya makuru nyasoreze ko ino nkuru ivuga ko umuyaga wa politiki muri Tanzania ukomeje gukangaranya cyane, cyangwa ukomeje kujegeza Perezida w'igihugu cya Tanzania bamwita Mama Samia Suluhu Hassan. Ibintu bikomeje gushyuha cyane muri Tanzania nyuma y'aho batavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi CCM bashimutwa bagatabwa muri yombi no kwicwa bunyamaswa. Abakurikirana ibintu hafi muri Tanzania bisa naho batangiye kubona ko muri iki gihugu urumuri rw'icyizere cya politiki cyazanywe no kuzamuka kwa Perezida Samia Suluhu Hassan mu mwaka wa 2021 ruri kuzima. Habaye ihumure ryinshi igihe Samia, perezida wa mbere w'umugore wa Tanzania, yatangiraga imirimo. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi icyo gihe yemerewe gutegura imyigaragambyo no kunenga guverinoma ntabwo babw'ingaruka zikomeye, ariko impungenge ziragenda ziyongera ko Tanzania isubira mu bihe by'uwamubanjirije John Pombe Magufuli atarihanganiraga abatavuga rumwe nawe. Mu byumweru bishize babiri mu bayobozi bakuru batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania batawe muri yombi inshuro ebyiri. Undi muyobozi bamwita Ali Kibao yarashimuswe aricwa, ndetse n'umubiri we ushyirwa muri aside n'abantu batazwi. Ibibazo bya politiki muri Tanzania biteye impungenge bikabije. Ibi bikaba byavuzwe n'umuyobozi wungirije w'ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Chadema bamwita Tundu Lissu, avugana na BBC icyumweru kimwe mbere yuko atabwe muri yombi kwa mbere, ubwo ishyaka rye ryateganyaga kwamagana icwa rya Kibao, ndetse bivugwa ko ryabuze abandi barwanashyaka 100 banenga guverinoma ya Mama Samia Suluhu Hassan.
nyuma Tundu Lissu yararekuwe by'agateganyo atanze ingwate hamwe n'umuyobozi w'ishyaka Freeman Mbowe. Lissu yatangaje BBC y'Abongereza ko ibiri kubabaho ari ubwoko bw'igitutu cyo kudakandamizwa n'ihohoterwa ryateguwe na leta ryarangaga icyo gihe cyo kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2020 ku butegetsi bwa John Pombe Magufuli. Impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu muri Kenya yari ifungiye muri Tanzania iminsi 3 yararekuwe nyuma gato y'Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya isabye ko yarekurwa. Boniface Mwangi yarayagarutse nyuma yuko habayeho ubusabe bwa Kenya bwo ko yarekurwa. Ibi bikaba byari byateye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Mwangi na bagenzi be b'abanyamategeko bunganira bari muri Tanzania mu rubanza rw'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Tundu Lissu ushinjwa ubugambanyi. Ariko kuwa mbere Perezida Samia Suluhu Hassan yihanangirije abaturanyi ko atazemera ko abarwanashyaka baturuka mu bihugu bituranye ba Tanzania kwivanga mu bibazo by'igihugu cye kandi bigatera akaduruvayo. Kuri wa kane Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya yagaragaje impungenge z'ubuzima ku mpirimbanyi Mwangi. Yavuze ko abadiplomate bagomba kugera ku benegihugu babo bafunzwe n'igihe cyabakiriye hashingiye ku masezerano y'Vienne yerekeye umubano w'ambasade. Ibi byatangajwe mu gihe uburakari bugenda bwiyongera cyane cyane nyuma y'uko Tanzania yirukanye uwahoze ari Minisitiri w'Ubutabera wa Kenya Martha Karua hamwe n'abandi baharanira uburenganzira bwa muntu nabo bari bagiye kwitabira iburanisha rya Lissu mu mpera z'icyumweru gishize. Mu mezi ashize imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yagaragaje impungenge zatewe no guhashya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania mbere y'amatora azaba mu kwezi kw'Ukwakira k'uyu mwaka 2025. Bakozi bacu mukurikiye uyu muyoboro wa YouTube witwa Imbere TV, reka tubasabe kujya munsi y'video mugakanda subscribe, ariko bakunzi bacu mushobora kujya muri comment y'iyi video mukadereza ibitekerezo kuri aya makuru tuba tubagejejeho. Ese tubikomeze? Ese bakunzi bacu niki twakongera? Ese niki twagabanya? Bakunzi bacu ibitekerezo byanyu turabitegereje kuri umuyoboro witwa Imbere TV. Nimujye munsi y'video mukande subscribe, turabakunda.